ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. At kamot dito'y paraangan niya, Wangkail. Ay, agpapaanginak. Umayak ko mamakimirinda. Tawan mamirinda, di balay ikaw. Ay ingkalata di kusina, ta dapay tinapay. Ken adan sa titimplaan adyos ijay. Anya ka mo tanangkail. Nagdigos ka kaday. Ha? Ay kwa, inton bigat nga agdigosak ta nalaminti water. Bareng pumudot inton bigat. Nagado ti maang angot ko ken kangkail. Number 1, agat nuwang ka. Uwan ata napanak nagipalinong itinwang. Ken inarakop ko pa'y jenwang ko. Ha? Number 2, agat anglit ka. Kit, nagling utak Number 3, agat aso ka. Inubak ngamin itay di asok, ta kaya't nangaubag. Ay loko day di nga aso. Naglambing. Kaya't nakit din maturugak kano iji kulungan na. Yay. Kasta kalambing di asok ko raw. Agat kalding ka pa yang kail. Naglalaok ti angot mau. Ingkakit ti agdigaw. Antay, nagangot niyang kail. Apay asaan nga agdigaws. Ay, kimarumanan ti sakit na asado tay tes. Anya sakit day, tantay. Kinasadot. Ala, sikat ti mangibaga amapan agdigaws. Inton bigat kanon, antay. Wen, kastalatan ti isong bat na nukuna amapan agdigaws. Inton bigat kunana. Bayan nyo nga roday. Tabarang agdigos inton bigat, antay. Ay, umayak man makimirinda. Ay, wen ala, ingka ijay kusina. Tamang isagana ka iti merienda tayo. Wanantay. At tuyin ti merienda, antay. Anggail. Saggay sa tayo a sandwich ken juice. Ay na, kastaban. Ay, apag isuta mabisinak. Alaag, tapara kanyak. Tainak ag merienda ijay kubo di talikudan ti balay. Tajak magustuan ti malanglang abko nga angin ditoy. Ay, why na uray siyak manantay. Ijayak mamit kubo ng ag merienda. Di mapantayo ijay nga ag merienda. Ay saan? Ditoy kansalas, inteng. Ha? Ala, kwarog, intan ijay kubo. Wanantay. Inala kong ti kuwak. Intanantay. Sige. Ay, naggalasin na gidya adwa. Kasla didak kaya't akasangaw. Apay nga ta. Awan mo't madi nga inaramid ko Apay nga adidak kaya't akasangaw ngagmerienda. Woo! Ay na. Nabang-ara nagpaya nagdigos tuya. Uray siyak ba daw? Ay na. Nagmayat gayam tirik na no inaldaw ti panagdigaws. Ay, wine. Isungay ta. Inaldaw ta ngagdigaws. Sa nabalay ta, dumit ti danaw. Day talaeng tawan na bang lua sabunta. Day barsaw ti pagsabsabunta iti ulo ken bagita. Awan pa'y shampoo ken batsop tamal. Ay, uray na. Sa nabalay, ta na bang lumait. Kalaman si flavor ko naman. Ala, uray yun. Tinapatag, inaldaw tangag digaw. Unay ni Banang. Nakatugaw latan di ta balkon gagsilsil pa. Di na pa'y madlaw apal-paliiwak Agkatakatawa. Ay, saan nga digdigaws? Kabuteng na, tidanom. ay. Siyaksa mo ti bagbagana. Siyaksa ti paspasagidan na. Agat ang late. Hey, Badang! Paspasagidan na kanya. Anya ti bagbagam, intay. Ay, siyak ka di ti bagbagam asaan nga agdigdigos? Ay, dahito'y manbuy-buya dito'y Facebook, intay. Saan nga agdigdigos, takabuteng na tidanom. Iso nga agat ang late.
Ibagam no siyak tidakdak amatam. Saan nga ron asika? Nala, adaywan nak dito'y balkon, ta ituloy ko ti ag cellphone. Aday ta, mapunon titimba. Ay, dapat tidanob akas to'y agdigos akon. Ay, saan unay analamin tidanob ta nangidadangak iti inayon ka. Agdigos akman adaimbag. Day abanang. Paspasagidan na nga agat ang litak. Oh, agdigos akman. Agsabunak iti nabanglo asabon. Ken agsyampu akman iti nabanglo asyampu. Ha? Na. Parintang? It's that yaw? Katwan. Apay. Kas kala nakasabat iti artista. Ay, huwid paray. Kasla ka artista. Aya! Oh! Aguray ka paray. Apaya kasta tilang mita. Nakalinlinis ka. Ha? Aya? Huwid mate. Ay nagbanglo ka pa'y paray. Agat babae ti pangbanglo mita. Agat babae? Perfume ti babae ti kaat ko sawon paray. Ay, imbang banglok tayo perfume ni Banang. Ay, mayata paray. Nataer ka iti kasta lang ang mita. Kasla ka artista. Aya! Ay, gapo iti nakunam. Ay, inta ijitersi na ni kagawad ko nang ta ilibre ka iti merienda. Ayos Ariglado paray. Inta ka ruday. Isumot lagayam nga ilibrim ni Kabadong ta dinayaw na ka, kapitan. Ay, wala. Ngayon, imbaga nati agpaiso. Nataerak kapitan. Ken nabanglo akpay. Oh! Ay na. Mayat Uraya lang na bangaran dito yung soft drinks. Ay na nagimasay. Ayos Ay, mga anak man pwede ito yung tinapay. Ay na. Mayat tilami isti soft drinks. Siyak nga, kapitan. Ay nakilibre. Apay, dinayaw mo tilangak aya. Saan mo't? Kasano nga ilibre ka nga? Ay, kasta aya. Ay, kapitan, nakatataer ka mo tang. Ay, wun, nakabangbanglo ka pa. Kasta, mala. Mangalakan iti merienda mo ta, bayadak. Ay, wun, kapitan. Ay, nakapalisa kon Banang. Inakon maturog. Aguray ka. Sabali manunday ta t-shirt kan short pan mo Wala. Ay, narugit nga min itay. Iso nagsukatak. Anya narugit. Kat 2 oras mula nga insuot. Kan saan kamot arimwar tapno marugitan ko Ay, basta narugit, nay. Nga min anya Banang. Jak makaturog nung narugit ti Badok. Ay nagadon ti lalabaan akawusmaw. Oh, simpre Tagsukatak nga ron di maurnaw. Ala, itake din maturog. Rabiin. Sa dino tinapa naman nakasapsapa. Nakariinga ngawang ka. Nasapa ak anapan ijay balay da marimilyang. Napan ko inalatay tangdan ko anagiruot ijay paraangan ken likodan ti balay da. Takuna namag nga itanga itud na. Ay nagsayatay. Kat titangdan ka, inggatang ko iti sabon anabanglaw. Ken shampoo anabanglaw. Tapno nabanglo tamit Di nasayat, no kasta. Inaldaw tangag digaws. Di agsabon tamit iti nabanglo Ay katuwan mo Alaman nga ron, intan agdigaws to yan. Tagsabon ta, iti nabanglaw. Sigay, aggidan tangag digaws. Ay katuwan, aggidan ta na. Aginigod ta. Wala, mala, intangarudan ba daw? Right. Data, nakasagay saya kon. Kain agbangbang luak pay akas tuyap. Ay, nagbanglo at talaga na ito perfume ni Banang. Deng, rumwar ka din. Ay, wun! Ay, agyutak ijay barangay hall. Ay, nene.
Ay, sos. Ibusam-samot kan day tabang-banglaw. Gumatang kan tumanin Ay, nagngina day tabang-banglaw. Kan, day. Sabali manan day ta jacket mo arumwar. Mabalin pa'y mat nga usaram jay jacket mo idikalman. Madalos pa'y mat. So katakbot ilabam tunday jay ta naangutan. Ay. Inaldawan nga agsuksukat ka, inteng. Naurnungan ti malalabaan akawis mo. Ay, agsukatak nga ron tapno nadalusak. Inaldawak nga ron nga agdigos. Di inaldawak mo't nga agsukat. Ay, kunak no di ka umay dito'y barangay hall ko, Raug. Apaw, nagtaer ka itangkal. Kundi bis ngay kapayain. Sakit. Ay na, nakabangbanglo ka. Ay, siyempre naman. Saan kan akas iti sigab nga dudumati payud mau? Saan kan nga agat kaldeng, nuang kan agat asaw? Ay, sumardeng ka man ba't? Sobra man ako na akong tisasawon. Agpay sumait. Ay ngam no ita, nagtair kanggal. Kas ti kapitan, kas lagabernaur. Ay, ayos. Wananggal, iso na sayad da ita. Ti inal daw ka anataan. Ay, aginanaakman pa'y. Maribanang, umayak man. Umay kay kan, itilinutok apansay. Ay, agyaman akmare. Pagiso, mabisi na kaon. Nagadumatan tilina ba ang maray? Nay, awan sapay badum dito. Ay na bado amin ni Inteng Marituyang. Saan la abado? Agraman ulas kan pundana. Nagadumang agpayso day talina ba among maray? Wen maray, agparikutak ita. Tainal daw mutten nga agsukat ni Inteng. Sipod man nagdaldalos iti bagina kat nagadon ti lalabaak. Kasta aya. Ay imbag pa'y idisaan nga agdigdigos. Tawan lablabaak. Kahit di mo kaya tapno nadalos ita ni kapitan iti bagina. Syakmut nga ron ti mabannog nga aglaba. Adamot washing machine niya maray. Ay, uray pa'y maray. Alangarudan maray, ag meriendakan. Kanumon da ito'y pansit ngay nyagkaw, tapno mapunas ti bannog mau. Ay, wen man maray. Talaga ang mabisin akon kat. Ay, thank you manan, Marituyang. Ay, jak kayat da ito nga isuot ba nang tadaman siya nan? Ikanak iti sa bali at t-shirt. Nakaarartikan? Kalablabamot da ita Ay, adang harod man siya nakadnay. Uray tada ka diti balay. Saan kamot amapan ijay ilay? Wenno ijay munisipyo? Basta jak kayat da ita. Ang mga numakita da. Si kaano isuot mo ti adaman siya na? Ay, ibasura mo. Ay, kat napintas pa'y mat da ito t-shirt. Kan basit laang mat tinaiman siya. Apay di ka makawawat. Ngarod kayat nga isuot adaman siya nanday. Jak kayat, period. Puwira iris. Madlaw mo ka di ita ni pare Inteng maray. Ita mo lang papataer, ita mo na nga ramiday. Kat, nagbalbaliw nga rudan. Masapol ka no, akanayon ng anadalos ti kawas na. Kan kanayon nga agdigos. Ay kat, mayat malta, nabang lupay. Uwin nga raw, sa bagay mayat nga agpaisaw. Amom nga min maray. No inal daw ka nga agdigos, priskaw ti bagay. Kawamat. Uray ka di si ka maray. Inal daw ka mga agdigdigas. Natural. Nga oray awam mo asawam. Kawan Apay, masapol nga ada asawam sa kaagdigos iti inal daw. Sa bagay malamaray. Mangtid ka man iti soy, kunso ka. Tagadubo man. Naimas ti si dayo Ay, wen maray. Nagpartiyak iti taraking ko amanaw. Kit isaw ti yadubaw. Mabitla ang taikan ka, kabadaw. Ay, awanan maisuot ko ba nang di ka naglaba?
Si kamutan ati aglaba iti kawsmaw. Na? Siyakla aminen. Ay, kanayunak ang mabambanog. Na, idijak ag suksukat, agreklamo ka. Ano ba yan? Itatakaнаюnak nga agsukat, agreklamo ka lata. Ano ba yan? Gapaw, tanalabuskan. Na, tulungan nakmat nga aglaba iti kawsmo Inusar mula iti 2 oras, sukatamon. Ay na, narugit na ron. Ay na, kas kalamang lukloko Ay, basta narugit ti kawas ka, sukatakon. Iti kasta, kanayo nak anataer. Mayat gayam tirik na, no inal daw anataer. Pues, sikat aglaba iti kawas mo. Saan asya? Ay, unay kan maray. Agkonsumisyon kamatan kan ni Kapitan. Ay, nalabos ngamin. Inton kwan, pinanawa kon. Ay, saan maray? Numabanno ka nga aglaba iti kawas na. Diing ka ipalondre kan ni Violet. Ay, ad-addan ajak kayat. Gastos laday ta. O di ano sam nga ilabaan ni Kapitan. Ay, agasam. Uray saan mo't anarugit ti kawas na, ang sukatan na lata. Sabali ti kawas na inton rumwar amapan ag-duty. Iti aldaw, agawid amapan ag-sukat. Iti malam, ag-sukat iti para balay na. Iti rabi ag-sukat iti para turog na. Ay, inaldaw akasta, maray. Sabagay makabannog ti aglabang agpaisaw. Naimbag ko maano tumulong. Ang saan mat? Katala Ano, Sam? Ay, nakasaganan ti almusar, tabanang. Wan, sige. Intan, ijay kusina. Impapudot mo ti pagdigos ka. Unay kamutan, intay. Amin lakit din, siyak ti mga ramed. Mabalin mat asika ti mga ipapudot iti digos mo. Ay, saan? Si kangarod ti asawak? Ay, kanayunak ang mabambannog inteng. Na? Ita, agraman pagdigos mo, syaklat ta ti mangisagana. Si kamutan Kahit mong agdigos ako no saan? Ay, uray di kan agdigdigos, no syak pala ang ti mangisagana. Amin lakit din, kat syak? Ay, no di nakasikasun nga asawam. Uray awan ti agdigdigos kan agsuksukat. Uray agad ang lita ko. Wan, makamuka. Total, bagimot dayta. Tanabannog akon amang ilablaba iti kawis mo. Tadinak matulungan. Ha? Di uray saan kang agdigdigos? Ni ba nang mut? Ay! Uray saan kang agdigdigos, inteng? Na? Makamukan iti biyag mo. Na maakon kan ka. Di uray agsinatan? Yay! Ay, Kapitan! Managdaldalos kang agpalso iti bagim itan. Ngam ti madi, di mo matulungan ni nanaba nang nga aglaba iti ado apagmurngam. Anya nga ita, nauman ken ka. Ngam sakbay na, kaya't may mga nakablaawan dagiti agina ni Clifford Barceliano, da Josephine Barceliano, kan Christine Joy Barceliano, dita Santol La Union. Ken kada kayo aminen apo, anayat adumdumngag kadagiti drama mi. Ala sigay! Dinon tinagdibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangal.